Igitondo cyiza kuri mwese bakunze IBENDERA TV. Ndagira ngo umwanya nk'uyu, igitondo nk'iki, twongere dutega amatwi twumve icyo IBENDERA TV yaduteguriye. Ugiye kubana nanjye MOG. Reka dutangire tubabwira ko Rwanda yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kandi turababwira ko Trump yivumbuye ava mu kiganiro yagiranaga n'umunyamakuru kitarangiye. Wakwibaza ngo byagenze gute? Ntujye kure, turaje mu kanya tubabwire uko byagenze. Kandi turababwira ko Imambasa akomeje kuvuga inkuru y'uko intambara y'umutwe witwaje intwaro, igitero gishya cya ADF cyahitanye abantu babiri ndetse n'abandi benshi bashimutwa imakwangi. Nimujye kure, turaje tubabwire mu buryo burambuye. Reka dukomeze aya makuru mu buryo burambuye tubabwira ko Rwanda yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere, Rwanda yahagaritse gutwara abagenzi bajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bavuye muri Sudani y'Epfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Uganda kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri ibi bihugu. Wa gatandatu Kamena 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko yahagaritse kwakira abaturage bavuye muri ibi bihugu bya Afurika mu kwirinda ko iki cyorezo cyakomeza gukwirakwira. Yahagaritse kandi ibijyanye no kubaha viza. Mu itangazo yashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko izi ngamba ziri mu murongo wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu wo gukumira no kwirinda hagamijwe kongera imbaraga gahunda z'igihugu zigamije kwitegura no guhashya icyorezo cya Ebola. Rero wakwibaza ngo byagenze gute? Ntukibyibaza rero, igisubizo ni iki? Mu kubahiriza ingamba zafashwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku wa gatandatu, Rwanda yatangaje ko itazongera gutwara abagenzi bava muri Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Sudani y'Epfo bagana muri iki gihugu. Itangazo ry'isosiyete ikora ingendo zo mu kirere rivuga ko kubera ingamba z'ubuzima hari ingamba zikomeye zashyizweho ku bagenzi bagana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yakomeje ivuga ko abagenzi batazemererwa kurira indege mu gihe haba bavuye muri Sudani y'Epfo, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kandi abandi batazemererwa kurira indege ni ababa banyuze mu kindi gihugu ariko baturutse cyangwa banyuze muri ibi bihugu. Abatarebwa n'iki cyemezo ni abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'abafite pasiporo z'abadiplomate. Kugeza ubu Abanyarwanda n'abaturarwanda baracyemerewe kujya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyane ko nta cyorezo cya Ebola cyari cyagaragara muri iki gihugu. Minisitiri w'Intebe Justin Nsengimana aherutse kumara impungenge Abanyarwanda ku cyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere, ashimangira ko igihugu cyiteguye bihagije. Yavuze ko u Rwanda rukomeje imyiteguro igamije guhangana n'iki cyorezo, aho yagiraga ati u Rwanda rwakajije ingamba zo gukumira no gukurikirana no kwita ku bakwandura icyo cyorezo, kandi dufite icyizere ko twiteguye bihagije mu kurinda ubuzima bw'abaturage bacu hatabayeho guhagarika ibikorwa by'ubukungu n'imibereho isanzwe y'abaturage. Kandi yakomeje yizeza abaturage ko bitewe n'izi ngamba u Rwanda rwafashe rudadiye ku bijyanye na Ebola. Ati Minisiteri y'Ubuzima hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bazakomeza gukurikiranira hafi iki cyorezo ku buryo buhamye, ari nako bamenyesha abaturage ingamba zo kwirinda kuri Ebola. Rero turadadiye mu by'ukuri, ubwirinzi burahari, nta mpungenge dufite. Uretse ko kuba tudadiye bitavuze ko dukwiye kwirara. Ku wa mbere Kamena 2026 nibwo Rwanda yasubukuye ingendo zijya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma y'uko zari zarasubiswe kuva kuri 28 Gashyantare 2026 ubwo intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiraga. Mu cyumweru indege ya Rwanda ijya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu inshuro 5.
virusi ya Ebola ikomeje kuzahaza akarere ni yo mu bwoko bwa bundibugo. Abamaze kuyandura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barenga 480 mu gihe abo yishe ari 86. Muri Uganda bayanduye ni 19 mu gihe abo yishe ari 2. Muri Sudani y'Epfo na murwayi n'umwe urahagaragara, gusa iki gihugu cyashyizwe mu bigomba kwitonderwa kuko gihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Uganda, kandi bikaba nta ngamba zifatika cyashyizeho mu kwirinda. Iyi virusi ya Ebola izwi nka bundibugo yabonetse bwa mbere muri Uganda muri 2007 yandura abantu 149 yica 37. Muri 2012 yagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gace ka Isilo yandura abantu 57 yica 29. Reka dukomeze n'ino nkuru y'agatangaza iri kuvugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Trump yivumbuye ava mu kiganiro yagiranaga n'umunyamakuru kitarangiye. Ukwibaza ngo byagenze gute? Donald Trump yikuye mu kiganiro yagiranaga n'umunyamakuru wa NBC Christopher kitarangiye kubera ibibazo uyu mugore yamuhataga, undi akananirwa kubyihanganira. Muri iki kiganiro kizwi nka Meet the Press cya NBC cyashyizwe hanze ku wa 7 Kamena 2026, Trump yavugaga ko amatora ari kuba muri leta ya California yabaye muri 2020 yabayemo uburiganya. Umunyamakuru asaba ibimenyetso, undi aho kubitanga ahita yivumbura. Inshuro nyinshi Trump yakunze kutavuga rumwe n'ibinyamakuru bitandukanye, kenshi akabishinza kubogama no kumwibasira. Iki kiganiro cya Trump na Werika cyabereye ahantu hakorewe ubuhinzi. Trump yari yitabiriye inama yiga ku buhinzi yabereye muri leta ya Wisconsin. NBC yavuze ko Trump yikubuye ubwo ikiganiro cyari kigeze ku minota 50 hari ku wa 5 Kamena 2026. Iki kiganiro kibanze cyane ku ntambara ya Iran. Trump yahatwaga ibibazo na Werika akagaragaza ko Amerika yagombaga guhagarika Iran ntibe yagira intwaro za kirimbuzi. Ati turiyo mu mezi make ashize, ariko imbogamizi zararangiye ku rugero runini. Mbere y'iminota 6 ngo Trump yivumbure we n'uyu munyamakuru bateranya amagambo ku mushinga wa Minisiteri y'Ubutabera wa miliyari hafi 1.8 y'amadolari wo guha indishyi abantu bavuga ko guverinoma y'Abanyamerika yakozeho iperereza ku mpamvu za politike. Ni umushinga wanenzwe cyane n'abagize inteko nshingamategeko kuko bavuga ko bishobora kuzatuma bakurikiranyweho kugira uruhare mu myigaragambyo y'abatarishimiye gutsindwa amatora kwa Trump muri 2021 yabereye mu ngoro y'inshingamategeko y'Amerika bahabwa indishyi. Havuzwe kuri iyo myigaragambyo, Trump nyuma yongera kwibutsa ko amatora yo muri 2020 yatsinzwemo na Joe Biden ko yabayemo uburiganya. Trump yanagarutse mu matora y'ibanze yabaye muri leta ya California ku wa 2 Kamena 2026, aho ubu hari kubara amajwi. Ni amatora agena abazitabira amatora rusange azaba mu Gushyingo 2026 hatorwa abagize inteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi. Trump yavuze ko aya matora yo muri California harimo uburiganya, hari kwiba amajwi. Ati bari gukora uburiganya mu matora. Werika tazuyaje yamubajije ati mufitiye ibimenyetso? Trump nawe atari indi mati nsigaje no kureba no kumva gusa. Werika ati ariko icyo si ikimenyetso. Trump yahise avuga ko abari kubara amajwi ari abanyabinyoma, akabwira Werika ati nawe uri umunyabinyoma. Werika ati tutabogamye, si ndi umunyabinyoma ariko dukomeze. N'umujinya mwinshi Trump yagize ati ushobora kuba uri umunyabinyoma cyangwa uri igicucu. Arakomeza ati reka dusoreze aha, nuko nareshyaga. Wakoze inshuti yanjye, ugira ibihe byiza. Werika yashatse ko ibiganiro na Trump gikomeza, ariko perezida wa Amerika amuca mu ijambo ati nicaranye nawe mu mvura isaha yose, naguhaye umwanya uhagije, mugomba kugorora amakuru mutanga. Murabizi ntabwo igihugu cyaba gihangange gifite itangazamakuru riyobya abantu mu buryo bw'amarenga. Trump yahise asaba abari inyuma ya kamera ko bagenda, ati twagenda. Ahita ava kuri icyo kiganiro, ahita ava aho icyo kiganiro cyaberaga. Reka dukomeze ku nkuru tugana ku musozo, aho turababwira ko
Mombasa ngo byitwaye bite? Mombasa igitero gishya cya ADF cyahitanye abantu babiri ndetse n'abandi benshi bashimutwa imakwangi. Lelo reka tukomeza tubabwira ko igitero gishya cyagabwe ku nyeshyamba zo mu mutwe wa Iharanira Democratic Force ADF cyafashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu kugeza kuri 7 Kamena 2026 mu mudugudu wa Makwangi uherereye mu itsinda rya Bayaku mu karere ka Babila Bakwangu mu gace ka Mombasa mu ntara ya Utari. Kuko raporo yibanze yashyizwe ahagaragara mu gitondo cyo kuwa gatandatu n'umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Protection Plus, bigaragaza ko iyi nyigo yahitanye abantu babiri barimo umuturage wo muri uwo mudugudu n'umusirikari. Abandi bantu 4 bashimuswe barimo abagore 3 n'umugabo umwe. Abagabye igitero banatwitse inzu ndetse banasahura amaduka 3 mbere yo kuva aho ngaho batera ubwo abaturage bo muri ako gace. Ubwo yasubizaga kuri iki gitero gishya, umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Protection Plus wagaragaje uburakari bukomeye kandi wamaganye cyane icyo yise ibyaha bikomeje gukorerwa abasivili b'inzirakarengane. Umuhuzabikorwa wawo akaba uharanira uburenganzira bwa muntu John Musoborwa yizera ko iki kibazo kigaragaza umutekano muke ukomeje kugaragara mu karere ka Mombasa nubwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje. Uyu muryango uranasaba abayobozi ba Congo n'ingabo z'igihugu kongera imbaraga mu bikorwa byo kurinda abaturage no kongera imbaraga mu bikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro iri muri aka karere. Unaharanira ko hashyirwaho ibisubizo birambye byo guhagarika urugomo rukomeje kwibasira abaturage bo mu gace batuyemo. Igitero gishya kije mu gihe umutekano ukomeje gutera impungenge mu duce twinshi tw'agace ka Mombasa, aho abaturage bakomeje guhura n'ibikorwa by'ubwicanyi n'ubushimusi bw'inyeshyamba za ADF. Reka nshimire mwe twabanye mwabanaga nanjye Emi OG, ikindi kandi ndagira ngo mukore subscribe ku batarayikora, ndetse kandi namwe mushe muri bashyashya cyangwa mwe musanzwe mutwumva mukaba mwumva hari igitekerezo mwatugezaho mwatwandikira muri comment kugira ngo ibitagenda neza tubikosore. Turabakunda kandi byiza tubafitiye biracyahari biri byinshi. Mukomeze mudukunde kandi natwe turabakunda. Reka mbonireho nabifurize umunsi mwiza mbabwira ko amakuru yacu nakagaruka. Ciao mukomeze mugubwe neza, Imana ibagire kandi ibyo mukora byose mugwize umugisha.